Саха Республикатын народной сурьячыта сорунумуллан Маппеябыз учутал. Матвей Матвеевич Сивцев учутал. Мен ағам бирге төрәбіт бұрата. Кені тыйынча аға сөз ағуан сыл сетенне сүрбі 6 күнігер төрәбіт тааттыл ұхын үхіс жоқсоғын нәхілегер. Ағата лес маппы жадаңы кехи әхеті Жакыптан алтан уға. Маппыйы нәхилек түйәннен ағата чурапчы оскуотыгар үйреттері илпит. Олугар кетердер истәқ сона соқ болан қаға қайгер от семен, ол егер олардан оғыз сырғатыгар тейен 6 көстәқ чурапчы оскуотыгар илден мессүйенге туттар бұд. Оғыну үшігейді көрінен чурапчы оскуотын бітербітін кенне, тыхынча ағы сүз 9 сыллаққа коракка реальны училищаға үйреттері ұппыттар. Маппы ол реальный бәхіс қылағын бітерен, қартыты соқ болан үйрағаттан тоқтуабыд. Чурапчыға тақсан осколаға үліләбіт. Онтан кеніне өліоқымет церковный приходской скуатыгар учуталынан аныллар. Онно учутал үлетін сөбілән үшігейдік үліләбіт. Ол гынан баран учутал үрдік өрағын сетихерге бағата олыс күстәғ болан, соғыру дойдуға үйеріне барарға бұхарынар. Өліоқымаға 2 сыл учталлан бәлемненер, оңыстор, же уанна Петербурга тиен үйераққа кирите тардыллан қарчыты әстен төннерге күхеллер. Аны төннер қарчыта соғыттан ұғарақан санаға ылларан баран Суруячы Короленканы өйден келер. Короленка Суруютун ақпыт уанна кені үте сынатын әрінер болан сурук ұйтар. Оноға Короленка бейті тахарыр суруналын редакторгар Матвей Сивцевтен быстарбыт сақаға қарчынан көмөті оңыроргар жахал оңырор. Же ол курдук. Короленко көмөтінен дойдутун булан 1902 ғыллаққа намға учталлан барар. Өліоқымаға әргіллен келен кыстақ ол оғылақ Ольга Дмитриевна Дичковская ден огдаба жақтары керген ылан 1904-1905 сыллардаққа чурапчыға учталлыр. Же ол кенеттен 3 сылы бұға тұрорсан тааттаға чөркөққа бастакы осколыны астарар. Бу саңа ахаллыбыт тааттас коотыгар бастыкы сылыгар уантан тақса оғыны үйретер, ол егер уан төт састақ Платон Слепцов олчаны уанна сүйгүтчі Сокольникованы. Матвей Матвеевич Сивцевы Джон Ыдыктан судыргу Маппыябыстен аттан бараллар. Әхелгі жылыгар кенен әхеле копсыстыватын күйінен чөркөққа саңа оскола жетін туттарар. Оны әхелгітігер попечитель Егор Дмитриевич Николаев көмөтінен 2 саңа жені туттарар. Бастықы же ухун оскола, 2 же кылгас оскола ден аттыналлар. Ухун осколаға кымматығыл оғылыра пансионғылырын үрдіттен үйрінелер, мен осколаға 1910 сыллаққа кирбітім, сәтті сас бар. 4 сыл ухун осколаға, 2 сыл кылгас осколаға үйрінбітім, Платон Слепцов 1910 сыллаққа чөркөк осколатын бітерен коракка үйріне кирбітеті. Кені корат высшей начальная школатыгар Николай Денисович Неустроевы кытта бирге веріне сылжан нучалы, сахалы, қоған сурьян барбыт. Жоқсоған ден нехилеген адыттан төріттен Жықсарун Цовтен псевдонимы ылыммыд. Онтон 1917 сыллаға учительская семинарияға веріне сылжан Оюнускай ден аттаммыд. Оюн уға ден төрөбіт ағатын уғын атын ұжордан. Онтонлата Платон Алексеевич Слепцовка Оюнускай ден Распания бейтін үйетін ағын, біліңне үйаға тие еңен келі. Очутағы кемге саха олығыр учутал солтата олыс улахан еті. Нехелекке ара сырдаты общественный үләне учутал сағалыр, ұйтар болара. Маппыябыз 4 класстақ начальный сколатын сотору соғыз 6 класстақ анығылы әттәққа сететі соқ орта сколың орбыта. Оскола жетіннігін аннынан кең әресенкенен күрелен, оғыру сирин оңырон, оғылыру ара сирахын үннерерге өретері. Үчігей банник детін туттаран өрнәчілерін неделі ай банник татара. Оғыру таныгар күн чахытын тұрор бұта, ол бор егер гимнастический снаряд качел баллара. Кығынын ампар үрдіттен сарай үрдінен саласканын сүрдер қоток бара. Сас әрді қайығарнан сырсар бұд, оттон күй хот үйінуте майовкалыр бұд, онны мәчігінен лапталан тото оңыр бұд. Учутал бұд осколы библиотекатыттан кенеге ылан ағар бұдын бейті салаяра.
ыры ругар қорынан ылдыры олусы бүлүрбүт. Маппайыбыз жөргөөх деребинете бүтүннү тупсарыгар, жонун сергетин ологун өрі тардарга улаханнык кыханара. Бу дойдуга бурдук аanya үммет болан жадаңы жон аччык аас олохтоохторун билер болан, бурдугу сир ахын үйнерини тупсарарга турумута. Эннегынан тыаны солан бурдугу шүгэйдик үйнерер неманы бээтин эт илитинен көрдөрөн барта. 1990-1911 сылларга тааттага уот куран туран от бурдук үймекке сутаахын сагаламыта. Гырхах ас туржон кумалааннар өлөн бартара. Бу уот куран алжархая дөксөл атын барыягын жон солоохуну турунан солоон бурдук үйнерен нехиле туурабыттара. Маныаха манпайыбыз бар жоно кини үтө холобурун ихин макталлара улааппыта. Аны бу сут куран сылларга жон уолбут көлүтчелерден чөмпелерден мунду күөнэх балыгы куюрдан тахарын нар онон ахылыктынан кыян тахсан кирбекке улахан эрегетибеспиттере. Маны мем аппайыбыз бир да бесер соох болан ыалы керие сылжан кааттарбыттарга клизма туроран үгүс жону эрейттен быхабыта. Очутоогуга те жонун бир улахан кыхалгалара таңас сап, чей табах, арас туттар сеп-себергел, тимир тоһоҕоҕа тия болара. Иннигынан атыһыттар эргемсиктер күннүллере. Маны таһынан жон үксе ыраахтаагы суолун, төлүр харчылара суох болан байдартан, сүз бырыһыңа ие сылан битер караңа баттыгастаах арас бедерәкке кирен каһан дөрүттүбе турукка тиеллере. Кабалага ытарчалы ыллараллара. Маны чепчетәре маппайыбыз 1912 сыллааққа чөркөөхқа маңнеги кооперативи терибите. Этини тәңинен кине жоңга кыра бырыһыңа ес берер судосберегательное товариществоны, кредитное товарыстыбаны дени терибите. Онон жон атыһыттар байдар караңа хабалаларгар кирен берилере мөлтөбите. Олохторо ары чепчәбите. Бу терилтелер революция болор дере керәхсәбилләхтик үлеләбиттере. Же бу барыта эргемсиктерге, байдарга оксуулах болан барта. Ол хин нехилек улус байдара, кенлер сорох верехтәх дайчаттара, маппыябыһы туора көрөллөрө. Чөркөөх жете ота үксән деребине кептенен барбыта, жээлер үгүс өртүлерин маппыябыз бете туттарбыта. Чайной жега тие. 1914 сыллааққа Германияны кытта аан дойду бастыкы серите сагаламыта. Бехигини 2 кластары Надежда Ивановна Пылаева ден кораттан тахсыбыт нутчы кыга үйретере. Класспытыгар тухары хартынаны анын сынатаха плакаты киллерен ыян баран арас чыыннаах генералы уонна атырбыт серихити иңнери кеппит коттустаах түйүгер кирестяах эдер кахага көрдөрө Великая война диди кепсирин өйдүүбүн. Онтын эхилги сайыныгар ыраахтаагы сахалары саллааккылар үһүден улахан аймалган болта. Беһиги сайылыкпытыгар ытык таңаһыгар бир түйүн чугастаага эдер жомут мустубуттара бестиленейбитин ахан сиен арахсыягын десиһен алаажылатан сиэхтээбиттерин өйдүүбүн. Убайым агам быраата түмеппи күлере үерере суох болан аны хахан эргиер эргибет биллибет диэн улаханнык сонньюбут көрүңнээга. Сорохтор саллаакка бармаары сөмүйелерин сүгенен быһах суммуттар диэн кепсään эмиэ баара. Отчутоогуга саллаакка барбыт киһи эргиллибет диэн буолара. Бүтей муккук тыа сахатын жонугар улахан гарахан сурахате. Онтон дуу доғор, 2 дуу, 3 дуу хону кенниттен эмие мискетчи аны үйөрүү бөҕө боло түспүтэ. Ыраахтаагы ахыммыт сахалары саллаакка ылбат болбут диэн. Өлөн баран тиллибит курдук сананан олус да үйөрүү болта. Инне гынан өрө тыынан жа эгди болан аны эмие биһиги балаганмытыгар кергене соосылдер түмеппис барбат болтун малаахыннан саламаат себиппит. Мини ем лөкөрие берт үчүгей саламаатчыт эте. Мантан салгы елгитигер олаты 1917 сыллааха дөксө жийбе жикти сурактар келен испиттере. Саас кепсään болла. Раахтаагы хоронатын устубут үһү, диен. Саха кихитин истетигер кайдах да кихи кыйын өйдөбөт сурага. Ол гынан баран таатталарга сударыскайдартан билбит көрбүт боланнар, олаты сударыскайдар раахтаагыны кыйдахтыра диен сана үөскәбите. Биһиги чөркөөх бүтүгер көскө келби сударыскай бессер бара. Кини аата Дмитрий Иванович Бартенев.
Арай Бартенев бесер сотору биһес колабытыгар маппайыбыска келер болла, оголор доробияларын көрөр атыран. Учуталбыт Матвей Матвеевич кинини биһи класспытыгар киллерде, уанна бу Дмитрий Иванович эһиге доробиягатын көрүө, уанна ырыага үөрете диете. Биһиге ырыага үөрнербитин истен үөрдүбүт. Онтон ылата жакырдык Дмитрий Иванович биһигине ырыага үөретен барда. Икки ырыага үөретте. Смело, товарищи, в ногу, уанна вихри враждебные. Варшавянка денерге. Бу ырыатылларын мен билиңе дерүйдүүбүн. Ол курдук солуна үчүгөйө сүр, кайдагары көтөгүйлээх багайрыалар этилер. Касыры хонугунан биһиги ырыалар бытын топ курдук доораччы ылдыр болбуппут кенне Дмитрий Иванович биһиги бүгүн Трощанской оҥоҕор тахсан ыллыахпыт диэтэ. Биһиги сегес гына түстүбүт, Василий Филиппович Трощанскай сударыскай көскө келен чөркөөххө таңары жетин чугаһыгар дууһа уйбаан диэн саҥы ыалга олорбут эбит. Кинини лохтоохтар таратаай диэн аттаабыттар. Кини олус саяғас, үтө санаалаах, көрдөөх нардаах көстөр жүһүннүн карахтыын сирейдиин үтөөгөн киһибитөһү. Кини уонтан тахсысыл олорон баран өлөн хаалан таатта чөппөтүн үрдүгер көмүллүбүт. Ол сир билиңе дери таратаай оҥуоҕа диэн аттанар. Дети курдук болан биһиги таратаай оҥуоҕар тиийдибит. Бартенев тылатте. Биһиги икки рыабытын ниргитче ыллаатыбыт. Бу ыллаабыппытын аммаччыгыйа эллей эмиэ ахтан тураллар. Дети курдук биһиги чөркөөх оскуолатын оҕолоро 1917 сыллааха өрөбүлүсүө болутун айхаллахан турабыт. Сайыҥытыгар чөркөөххө келии бары мунньах бөҕө саҕаланна. Мин иккере мунньахха төбөспитим, маҥнай бастыкы мунньахха бырааба дьиэһигэр, онтон иккиһигэр балыыһа дьиэтин күлүгэр буолбут мунньахха. Икке деркиһини өйдүүбүн. Аратардыр быһылаах этилер, аны сынатахха биирдэрэ Юнускай, оттон биирдэрэ кини хос быраата Михаил Нестерович Слепцов эбиттер. Туох да туһунан кепсетии буолтун, ким тугу саҥарбытын хойутаан келен өйдөбөппүн. Онна мен уоммуттан эретахсыбыт киһибин, арай биир кепсээни өйдүүбүн. Улуус мунньаҕар лэппэк куонаан хоочугур уолун былатыыны саҥарбыт үһү. Бутуох ааттаах буолбут дьоҥҥутуй тугу да хоҥоругутугар холообот ороо маһортотунан тыллаах өстөөх. Болҕой түһүң, аргыйыҥ диэбит үһү. Аҕыйа хынахтаах биир Васка диэн маҥан аттаах аҥардас хамнаһын эреллорор, уонна оҕоро тастаах бурдуктаах киһи баара. Мин чөркөөххө үөрэнэр кэммэр кинилэргэ олорор буоларым, быстах сурдахтаргар сылдарым. Васка диэн аттарын уулатарым, уонна минен баран уутун тархатан сүүрдэрим. Кинилэргэ лорон өксүкүлээх өлөксөй ойуун түүлүн икки төгүл илиибинен устубутум. Биирдэрин маппайыбыска бэйтигэр иккиһин тайбар Дмитрий Николаевич Цивцевка. Тыһынчы тоҕусу сүрбэ биир дуу сыллааха маппайыбыс илин улустар оскуоларгар инспекторынан үлэлээбитэ. Онно надалаах туох реформалары уһултарбыта. Меха сыһыана судургыте. Үгүс саҥата суоҕа надалааҕыра этере, ол оннугар меха сөптөөх кинигелери аах диэн дөрүн биэрере. Пушкин, Древняя Русь кинигелери олус таптаан өр илдьэ сылдьан баран бу куоракка киирэммин түрүлүөн олоххо төбэһэн сүтэрэн кэбиспиппин. Кини дьиэтин, кырата сүлэтин, сарсырда эрдэ туран бэйэтүлэлиире. Атын аһатара, бэрт боростойдук таҥнара, бүрүүкэ хаалтыс диэни кэппитин көрбөтөҕөм. Кыһын дөгдөгкө саҕынньаҕынан сылдьара. Биирдэ биир киһи сүбэлэтэ кэлбит. Кинини дьэ aanыгар көрсүбүт, уонна маппайыбыс баар дуо диэн утары көрөн туран ыйыппыт. Биирдэстерэ баар, киир диэбит. Хотору соҕус гынан дьиэтигэр киирэн киһитин кытта кэпсэппит. Киһите билбэтэҕэттэн кыбыстан бастаан мух-мах буолан баран сүбэлэтэн астынан баһыыбалаан дьиэлээбит. Маппайыбыс киһи санаатын миилэстибэй дыраастайынан эрэ тутасатаабат этэ. Кини дьон норот кыһалҕатын, үгүс саҥата айдаана суох киэн кескиллээх өттүнэн тупсаран иһэргэ санаалаах эбит. Оскуолатыгар, үөрэтэр оҕолоругар лоп курдук буччумнаахтык сыһыаннаһара. Ол гынан баран уруогун сэргэхтик уобарастаан, саҥаран, күллэрэн сэргэхситэн ыытара. Ол иһин биһиги уруокпутугар хайдаҕара үөрэ көтө киирэрбит. Новгородов сорук бичигинен кини биһигини сахалы суруйарга, ааҕарга аан бастаан үөрэппитэ.
Серафим Кулачыков әлле мигиттен 2 сылынан аға урутан өрінен иһере. Кені бейгиттен хайабытыттан дағаны ордук түргенник ағаргар ымсырар өйдүбүн. Матвей Матвеевич бир урога мин сүргебин қайдағара олус өрі көтөк бүтін оғыннарбыдын билинге дери бу бар курдук саныбын. Кені онна Короленко Макар түйледен кепсәнин бұхарбыда. Бейті де көтөғүллен кихи қарағар бу көстер курдук кепсәбіде. Олус үчүгей урок эте. Аны бирде кені репин художник қартынатын келдерен досканы саба ыябыта. Ол қартыны толору ата анын сынатаққа запорожцы пишут письмо турецкому султану ден. О, жа онны оюламыт қас персонахын жүхіннен кепсән бирдеға әреккехен. Биһиге оғылыр күлен бұйара соқ. Қартыныны өйден көрірге биһиге онтон үгіске веремет болуқтақпыт. Онна кені ыйтар изложение мыслей, сочинение деноруктаргар отметка онна быхары ыларбытын таптыр етебит. Бир таптыр үшталбыт Иван Васильевич Попов художник. Кені таңастын саптын, туттардын хаптардын, көрөрдүн истердин хайдағара ураты тупсағай намын уанна искирбәх болғымтолақ әте. Кере уанна коғаған деннері арарын өйдүрге өретере. Доскаға мелінен олыс түргенік арағы урхуйдан көрдірірі. Кені рухуйдурын көрі-көрі әнеме рухуйдоқын бағаран келеғін. Сылғы болыратын уанна кыз нарын уоғын кеккелехіннері бейтер әрге тәлі барбыт бачынканы кытта нюргуғын себекке төбөтін кеккелехіннері урухуйдур. Уанна тәңнәң дир. Кені нар кере декі тардылақтық үчүгәйге умсугутарды өретере. Маппайыбыз кенеке сылларга татта сколатын орто скола оңыттырары уанна нардом детин туттарары акылаттары бейті бұрайықтан остойкаларын түхәртерін нехилекке күйүнен, нехилектернен тырын баха мелбақ бәребінені респескенен разверсканы туханан чөркөк 2 томторын толору астарбыта. Ол тутулары кені дөбөңнүк бітертәрияқтағын үріңнер келеннер сәрилехи туран күйенсетербетеға. Бу биремеға осколаға букатын саңа методиканын үлелер ирдебіл турбудун. Кені сотча хигер киллербәкке, астыммакка, урукку үйерек методикатыттан арақсыған бағарбатаға. Эннигынан улуус оскола аха элин оғук тыгар эбәнкилерге тақсан оскола ахан бейті билер астынар методикатынан үллән көрір саналамыта. Маны уокурук үйраған салата Николай Егорович Афанасьев өйөбіте. Аны кини хаят өлбәға сколатын ахарын көрөк жолкайдық тустағыды. Түбелтетігер бу биремеға Жокускай, Охотскай кердлергар почтовай сол ахыллар соруга турбут эбит. Маппайыбыз оны сурахар билер санаға кирер. Алексей Елисевич Кулаковскай 1906 сыллаққа бу Охотскай солын устун телеграфа столбатын наймылхан турор бүтебит. Оны уоппут оңыстару Маппайыбыз Кулаковскайтан сөбелетен, ол сол оңохутун бетін аймылханларга, тария қанна оскола ахарын бұхарнарга терінер. Сырыны аяны кыяр жонтан артыл оңостон, 1901 сыллаққа саас қар солының аяңа тураллар. Уғын сағы сайыны бұхөлелән бұқатын ықсы күйін Охотскайга тиеллер. Охотскайттан таңас сап, жай табақ атыласпыта болан дойдуларын бұлжахаллар. Ол айыннан истәхтеріне солар тұтугар Охотскайылары тақсан хер Пыжиянов тен командирдақ кығыл әтірәт көрсі түхер. Білі солы оңырбыт артыл жонын Пыжиянов командир үспекуләннер болу құттен байсан, то бар малларын сыйын көлөлерін қалан ылар. Маппыя бұғы қайыла бұғытынан Охотскайга түттірі үлже барар. Пыжиянов ете сырытын тұғынан архивка манлық документ бар. Бочкаревшина. В начале ноября 21 года на Охотском рейде появились пароходы Кишинев и Сибирь с белогвардейским отрядом Бочкарева. В это же время в поселке Новое Устье пришел из Якутска отряд 65 человек под командой Пыжьянова. Последний, не будучи в состоянии быстро связаться с Охотском и, увидя на рейде 2 парохода, ничего не выяснив, из охотской обстановки отступил обратно. Позже, по прибытии в Якутск, Пыжьянов был расстрелян, в числе предъявленных ему обвинений стояло отступление из-под Охотска и мародерства. Маппайыбыз қағанда сананды көрбетақ балырыгар атағасты бұлыгар түбехер.
Өлөр кутталгада киирен қаланан турар бэйетинен нехиле кыһын ортото дойдутун тааттаны булар. Жетигер киирбитигер кергене Ольга Дмитриевна қараған uuta саба түһен тугуда кыйын саңарбакка ыты үнчыкты эре олорор эбит. Онтон оронугар киирен сыппыт, өр сытан сүрәган мәгүйтін ахаран баран кергенен ыңыранлан, саба түһе турар қараған уутун сотто туу халжар хайтыга түбэһен муңу сору көрсүбүтүн же кепсэбит. Ити кемне гражданская сери сагалныта чөркөөгүнен аахан хер икки чыха келбиттер. Кинилер же улахан кохугар заалага тохтаабыттар, же оны түйнүгер маамар эйдээх тоҕус саастаах оҕотун тас куукуна жеяга тахааран баран сиэхсэттер кинини сор хаанын сордообуттар, эдин хаан алжаппыттар, нехиле тыынын эре ордорбуттар. Жикейдер ол курдук сиен сигенен баран сарсыр да эрде баран каалбыттар. Кини ыалжан казда хонукка сорғанга теллакка сытан сижиңнертен сырдык туухата куранахтанан өлөн каалыан багара сытан оҕотун эрахынара бердиттен ордон сытар эбит. Онтон соҕотохтуу хааллараңын диэн киһитин сэмэлиир курдук муңатыйбыт уонна эппит. Аны будойдуга олорбаппун итинник сижиңнер ортолоругар. Илт ханна мераах тыыбыһыгар. Онну таңарага үҥөҥө сахан олоруом диэхтээбит, уонна суорганын сабатардынан ыты сыппыт. Ольга Дмитриевна олы сыра санаалаах уян сүрэхтээх көстөр жүһүнүн үчүгэй нуучча таңараһы дьахтара агабыт огдообата эти. Кинилер желергер сорох ардыгар касда үренээчи жугаах олорорбут. Колобур мин Семен Артюков, Пантелеймон Васильев, Самуил Евлев, Миша Забарайкин. Кинилер бээлере көстенен агыллара. Кинилери Ольга Дмитриевна көрөр истер жахаяр сүбелир болара, ол ихин ие туттарбыт маама дирбит. Кинилер катын тиит мастардаах тыа хонногор жогус гынан баран картынкагар уйдамы курдук ыппырас бүтүннү сирсимага телгехелеах сайымпалаах этилер. Огуроттаргар хортопуйдара, парниктаргар подсолнухтара, уонна да рас үүнайы астара курутун өрөһөлүү үүнен турар болара. Маны бардын маама жахаяра үүннерере. Желерин үрдүгер муус маан краскалаах, откёга кырысалаах, бүтүннү өстөкүле мансардылаах этилер. Бирде сайын Максим Амосов доҕотторун кытары келе сылжыбытыгар ол мансардаларгар тахааран көрдөрбүттерин мен өйдүбүн. Бу частокол олбордаах, тустугунан эрихенке, штакетник клумба быстарайдаах, сайымпа тапталлаах кахайката Ольга Дмитриевна маама барахсан эте. Кини сир үрдүттен булбут уята үйрүте, жоло, чөркөөх, бастын кергеле болбут, бу маппыйыбыстаах маамалаах сайымпалар эте. Ольга Дмитриевна саалаах саадахтаах аахан хер жике жон кинини кыыллы тагастаабыттарын, сүрэгар кахан да ааспат бааха хаалларбыттарын оронугар ыалжан сытан мин коса жийбер Настаяга Анастасия Петровна маминага кепсэбит. Оттон меха буллагана маамай таайтарын эрер. Чыкаалар келен заалаа хону сытан жону тахыян ытаппыттарыттан, соңоппыттарыттан, сүрэгим кайда сыхан нехиле тыыннаа горппутум, дебите. Мин санабар ол чыкаалар болбатахтара. Пужьянов жигей Охотскайттан төннүн иһэн ситери сиэн астага болу. Эжейим Настая саңаха Ольга Дмитриевна бейтин ол ынырыктаах сорун муңун кинеха кепсәбидин меха өлөн эреннине бугатын кенни кеппите. Онуха дери таптыр саңахым сүрэх бастаах кестелеңин эйтиннер бетага. Убайым маппы таататыттан қаны да барар сынаты соға. Кини ити үрүңнери кытта илин Охотскайга барсыта саңахым Ольга Дмитриевна ытаан соңон туран итинник сидиңнер карахтарын да көрөкпүн духан болуммат. Мантан ханнеме барыах, сахыах, қанна да болум сиргеммитим, келейбитим, өлөрбөр тең болла ден тулуп батагаттан, онтон убайым барсыбыта, дебите эжийим Настая мәхсин өлөнереннине. Дети курдук муңнанан ығыр санаға баттатан олордоқторына өрүңнер келен чурапчыга кулун тутар 2 күнүгер сүрбекке хыллааққа муньяқтыр сурақтыра эхиллер. Ол муньяқтыргар чөркөаққа чуталдылорор Алексей Лисевич Кулаковскайы, Уанна Матвей Матвеевич Сивцевы иккеннерин ыңырбыттар. Кулаковскай уанна маппайыбыз төрүт тоғырдуу сыганнар жон этилер. Иккен бай дол төрдө уха соқ нороттарын әрекескелін саныр, сырдығы юрағар тарғаты сатыр, деңнақ просветителер этилер учуталлыртан атын кахалгалара соға.
Ол гынан баран Кулаковскай сааһынан даға үөрәғынан далахан билитинен көрүүтінен билситинен да киен маппайабыстан дирең баһыя киһите. Ол биллер. Же ол болан чөркөөхқа учталды олар докторына повстанчество үөдиен төрөбүт нуроттарын олуға улахан долгунга густаран каан тохтуута сагалнар. Онуха кенлер кыбытыкка түбэһэллер. Үрүңнер чурапчыга ыңырбыт муньяхтарыгар барбакка, кенлерге кыттыспат санаалара көстен келер. Же бу тугунан туулуон сөбүй. Кенлер хайдах туттуох тустаахтырый. Быһаарналларгар тиеллер. Кинлер осколаға дуу, қанна дуу көрсөн, тугу кепсеппиттерин, кепсеппетахтерин мен билбеппин. Онтон бирде Алексей Алексеевич маппайыбыстақ желергер келен, онна мен маппайыбыстақ қылырорым, нағылыен олырон қайда қара сөді санаға ыллар бұд күрдік, түстен бастан уғыннук, оноллон кепсеппиттерин өйдүйбін. Онны өксөкіләқ мен қағында истибетақ жікті тылларбын әппіде өйбер қытанан қалбыд. Беһиги сахалар жылғабытыгар былжahıктаах күннөрүннүлер. Бу айдан, ирсән мелигинсетигер биһиге мериллен да халыхпытын сөп. Оны толкуйдоханада. Мин санабар, бу жоңы биһиги қарақ әрі байытыгар сылдыспы курдук болуқтаақпыт. Мин ағаяқ ақсаннақ нороппут қаны тоқтубатын әреннигер сылдияқтаақпын. Оттонен үп ас өттүгер итағаллағын быһытынан. Бу жон муспут түйләқтірін илигер ылан бараңын нороппутугар бәйтигер саха сергер қаларгар кыһамнигин урухтаақын. Ди олорора билигин да субу бар курдук. Жети кирдик чайди уһуннук хайдара дириң сүдү тылларынан кепсетен баран остолтан турбуттара. Өксүкүләк тахсыбытын кенне маппайыбыз кенеха тухаян. О, улаханыгар улахан дөйдөөх киһи боллаға. Диен соған саңа аллая халбыта. Итинник тыллары мин кемтен дағаны, қаһын дағаны әмие истибетағым. Билигин билләкка эти сүбелеһи сағана Алексей Алексеевич Кенеха Степан Ржаков бербит мандаттақ пропуһун себигар уктан олорар эбит. Маныха бири дөксө өйдөкка, үрүңнер муньяхтарыгар өксөкүләк чурапчыга барбатағын дахин, протоколларын онна программаларын копиятын Байкаловка терпит. Канан хайдах терпитин кемде билбет. Мантанда көрдөкка Кулаковскай маппыйыбыз дағаны Себескай былаһы эрдеттен ылыммыттаргар сөп. Манна мунақ соқ. Үрүңнер тойоттыра чөркөөхө келен Кулаковскайдағы гытта кепсетилергер өксүкүләк қоту дойдуга уполномоченнай оттон маппыйыбыз түүләк казначейе болырга сөбіләһін илин барсар болтар. Бу мин үеһэ кепсән аспыт кинилер сүбеләһилерин сабыдылын эжейим настая эме билбитебит. Ол маннык. Маппыйыбыстаах үрүңнери кытара Хоцкайга бараллара ихиллибитин кенне диебенен эхилиэгин бир түс бас оҕонньора маппыйыбыстаах желергер киирен келбит онна тоспуруннаахтык ыйыппыт. Маппыйыбыз, же бу эн тоҕо ити дьону кытта илин барсар боллуң. Бачча люгеререгин биэрбит дьиэҕаттын окуттан, таптыыр төрөбүт үөскээбит дойдугуттан. Итини дьону өйдөбөппүт. Онуоха мин бөрүкүтэ суох түһэтим. Эн минен ихер атың такымыгар илбис кыыһа олорсон ихерин көрдүм, же итини истээри бу келлим маппыйыбыз. Диэбит. Онуоха маппыйыбыз хайда хары курус гына түһэн кардарбыт. Ити түүлүң. Бу биһиги дойдубутугар каан тохтубутун сүрэ болууга. Оттон барсарым чааһынан эттекка кергеним Ольга Дмитриевна бу кыһыл үрүң болуу алжар хайгар куттаммыта саллыбыта берт болан мантан барыах диэн толуппата. Иккиһинен нороппут баая каныт халбарибакка бэйбит сирбитигер оппутугар хааллар каннык диэн онно туу хаме көмө боолары барсан эребит диэбит. Бу кепсетини эжийим убайым ааққа көһөллөрүгөр көмөлөһө киирен олорон эт кулгаагынан истебит. Бу дүбдүрген сагана сколабыт сабыллан хаалла. Мин жебер ойун көлгер тайылстым, онтон ие мамылааққа билсе көрсө сотору киирер болла. Арай бирде чөркөөхтөн илитигер туохары тутурдаах келле, көрбүтүм қаллан көөға жөһүннээх, туруру сагалаах, икки нэлэн күндү таас симэхтээх меха сөрүсөп, сон оҕотуна галбыт. Аны сынатаққа Ольга Дмитриевна Ваня ден уга түһэн өлбүт уолчаанын үөренер формата бит. Очутоогуга таңа сап соох разруха мие. Мин кайдыбытыр баахылаах, курупчаакы куула баккылаах,
сары ыстаннаах этим. Ол соноғотун кетерде иеметте. Бу мама ыытта. Кинилер мотяларын илже охотскайга барар болтыр, эйген мотяга ити соғотох уол оголорун аата. Доғор болан барсыя доден мама ыытар, диете. Мен 15 састақ кеһи аласпыттан Канада барар келер санам соқ болан, эй да, эх да деветим. Оттан иемередә қайдақ боларбын билбәкке. Нәстер оғыннерға барыяқ сүбелетеяқ диете. Барды быт. Оғыннер таягар таянан бүк түһен утуяр оронугар олорыр эбит, кини ием тылын истәт қонос гына түһен итте. Бай, ол бар соқ соғыта хитар олгунду. Ити тугуда кайбат жон, арасыя илите хун, илин моранан эргие көтен келен барыларын бытчачы тузанлықтыры, төрі тытыма диете. Ием сөп эредектәті, оны үйері көте балағамыдығар тиен келдібет. Ол нәстер оғынер мудырай өйе миген туақтан өріхі бүтін бәемді білбәппін. Кыржағастан сүбәтін ыл ден итинниге тер боллақтыра. Оттын мама Ольга Дмитриевна әме ие болан санаты соғыты қырығотугар болақта атаға ди. Оны әме өйдек қысып. Мама тух бар қартыскаларын былыргы кыз әрдәғіне қоғаннақ, рухойдақ альбомларын бергехелемит таңағын бір жағыққа қалан маппыйыбыз убая бөтір оғынырдақы қалылар бұттар. Олыртан меха ағаяқ қартысканы көрдір біттерін өйдүйбін. Уанна оннугар уган кебіс біттер. Кәнеге жейім күйіттен ыстапаяттан істебітім, әхелері бөтір оғыныр жон біленнер тылыс бары ден сәренен ол жағығы олырчутын балбақы тахарын көмпіт ден сұраға кенесті бітебіт. Ити кырджык болу, кенілер қартыскалара атын маллара қанны дағаны көстібет. Маппыйыбыз әдер әддағыняға бір әрі кірі қартыскатын меха Ольга Дмитриевна Балтын уола Сима Жырков біліқтәбітірі бар. Оттон ағаяқ көміс ехеттерін йоскаларын, үрімпелерін, кукуна желерін иннигер турар төңірге сөрдігер көмпінтерін Джон бұлбұттар ден кепсәні істебітім да жеңін білбәппін. Этинтен келін мен маппыйыбығы Ольга Дмитриевна мамарейдәғы кинелер үчүгәйкән бәйләх моти ден олчанырын көрбетоғым. Саатыр бұрастыласпаққа қалбыппын. Самый чугас жоммын меліктәғым ол.